aray musidɓe julɓe e yetti allahu subhanahu wa taala on taguɓen waɗi en ka hoore leydi ɗo o nemini e meɗen nemaji ɗi kontotako ɗi liltotako no jeeya e nemaji ɗi o ɓuri moƴƴade e men ko waɗi en julɓe aray en seedike ko Allah ɗum woni reweteɗo dewal nafay ngal rewɗo on lorra mo rewale aray en seedani ken elaɗo meɗen muhammadum sallllahu alayhi wa sallam jam e kisiye ko Allah subhanahu wa ta'ala nelimo e tagore nden fof yottingol o diina ɓangina ha weeta ha laaɓa poyi hara jokkuɗo o maloyte janngo selɗo ɗum ɗo heɓoyta hujje janngo ara en toranike ɓeeɗo jam e kisiye e yurmede e kala jokkuɓe ɓe ha ñande darngal haray musidɓe julɓe hulen Allah subhanahu wa ta'ala sabu jokkugol ko yamiri kon hulen Allah subhanahu wa ta'ala sabu ɓottitagol ɗi o haɗi ɗi Allahu ta'ala o daalani en ka alqur'anare makko teddude Allah sansanta yimɓe ɓen ko ɓe woni kon e mum haa ɓe sansa e ko ɓe woni kon e ko ɓe wondi kon e mum Allah on sansanta yimɓe ɓen alhaali mo ɓe woni on e mum haa kamɓe tigi ɓe sansa hoore maɓɓe e jaanon oɗo aya en ƴetti oɗo en ndaari en tastike haray an bani adama faamu moƴƴa si tawi hiɗa e ɓut hiɗa e neema hiɗa e yurmede hiɗa rewi Allah hiɗa jogitii ɗon Allah sansantama ɗum ɗo haa ñande yedduɗamo o sansane ɗum ɗon awa ƴettir kadi ngoya sengo si tawi hiɗa e tampere hiɗa e ande hiɗa e mafaare hiɗa e sattede ya anndu kadi ɗum ɗon wawata iwde ɗum ɗon sansantako haa sansa e ko wonduɗa kon kadi arta ka moƴƴi ɗon Allah kadi sansane ko itte ka kaani ɗon ka tatti ɗon ka maapiɗi ɗon ko adde ka neema makko haray inna alladi yulahizu waqi'a hayatina alyawm min hayth adami alhajji waldirasa wa min nahiyati alakli walshurbi walmalbasi walmaskan wa zamani almuwasalati walqadaya sihhiya وما يتصل بها من هوائج اجتماعية يجد أننا في أزمة كبرى هذا يوسف تجول منداري الحال منكم هن منداري ردم بني جسد منداري رتلم مكهج هيك هج وواك وديد سبوك ويا ناونار لنو كمنتو هاري تندو ونا إن hari ɗum ɗo waɗaali e juuɓi mawɓe men ko maandi ɗum ɗon waɗi e fewndo men mo ndaari telemma bangi ka fii jannde hiɗen anndi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki mo Allah faalanaa moƴƴere haray no fawiimo yo jang moƴƴere aduna mo faalanaa moƴƴere laakara haray no fawiimo yo jang faalaaɗo moƴƴereeji ɗiɗi o ɗiɗi aduna e laakara yo jang so en ndaari telen ɗon kadi ko tawete haa jooni jannde waɗaali ka men ɗo haray ɗum ɗon no maabini yirtoɗen kadi so en ndaariri e telen ka ngurdam ila e ñaamugol heɓi e yarugol heɓi e hoɗande nden heɓi e ko ɓornetee kon heɓi e jinnduruuji ɗin heɓi e baŋngal cellal ngal mo ndaariri ɗiɗo fof o taway hannde leydi men ndin no e crise moolanaaɗo no e ande moolanande no e maafunde no e sattende sabu hari ɗum ɗo woowa jooni noon aya on ko inni Allah sansanta en ko woni kon e men ko wonduɗen kon haa sansen enen tigi awa haray hanani en ka darten ɗon moƴƴa ndaare moƴƴa haray ko ni faala ɗen wonirde hara Allah rewetaake ko ni faalaɗen wonirde hara janngetaake oye nani faalaɗen wonirde awa darten hoore men haray ɗum ɗo ko crise moolanaaɗo hannde woɓɓe ñaamugol ngol e yarugol ngol no heɓora kara han ɓornateeɗi ndin ɗon kan alaaka landeede hannde woɓɓe goo ñoddiiji cuuɗi ɗin karan heɓorta jinnduruuji kan si wonaa haaju tawetee ko bee laa budda yahetaake hannde woɓɓe ɓen ni telemma cellal ngal hay ɓe nawni hiɓe yeli awa
yo Allah nyaaw ko nyaawata kon e mabbe be susata hammirde kalabtan be inna ko mayde nden andi si goɗɗo nawni o doga woni kalabtani fi yo heɓu cellal o wopita mayde si tawi noon hara ka o mujjino ton o yaha hara ko ton o dogata haray ɗum ɗo alhaali on ko ni fewndori haray haaninde darteten moƴƴa darten hoore men yiltitoɗen haray ma ɗum haray hulɓinani ken haray ɗum ɗo mo daari ɗi ɗo fof haray crise moolanaɗo no woodi e jama on hannde fakad asbahatu fulusuna saqitatul qadr qaliluha la yakfi wa kasiruha la yujad aw wa qad tujadu ma kulli su'uba joni noon alhaali mo fewndiden on ɗo o crise mo wonɗen ɗo mbuuɗi seeɗa yonata ko woni wo ko woni haajum ma sa feƴƴinayi ɗum hannde ko dongal mbuuɗi hara noon mbuuɗi ɗin seeɗa yonata valeur on jippike e hoore o dongal mbuuɗi kadi ɗi weela heɓde seeɗa yonata buy on heɓoɗa ma hara ko seeɗa ɗo on heɓorde ɗum buy ibadallah inna hadihi sidda والضيق لا يخلو عن أمرين إما أنها أصابتنا لسبب معصية ارتكبناها فأغضبت خالق السماء والأرض وسلب عنا بعضا من نعمه كنعمة الحج والدراسة مسيح جلد haray non joni ko heɓi ɓiɗɗo adama o ko heɓi ɓiɗɗo adama ko hoore leydi ɗo haray no jeeya e sabuji ko heɓintamo kon ɗum gotel e piiji ɗiɗi ko imma hara enen ko waɗi kon ha heɓden ko heɓuɗen ɗo no ko imma hara en faggitike jeɗɗi en waɗi yeddugol Allah tikkani en o jarribike en o waɗi en e ko wonnen e mum ɗo en tikkinimo sabu jokkugol geddi ɗi o waɗi en ɗum ɗo o ɓoori e meɗen nemaji goɗɗi ɗi o nemini e men nemaji haji goto mo yahi haji julde wotere Madina no fotawa ko goɗɗo juulata e ɗaya leyɗe hedditiɗe julde guluje sappo enen hikka iwruɗo e mara juuloyɗo ɗum ɗon ton si wona awati wooda haray ko seeɗa iwruɓe e leydi siko Makka julde wotere ton no yerodiri enen ko juulete nga julde guluje temedel ɗum ɗon ko nema en mara iwruɗo ga hikka enen hikka en heɓaali ɗingeteɗo awalaje duwane en heɓaali woɓɓe liwrondirɗen ɗum ko nema no gasa ko geddi ɗi waɗɗen ɗi woni ha o ɓorani en on ɗon nema haray ko geddi ɗi waɗɗen ɗi e tikkereji ɗi tikkinden mo ɗin waɗi ha joni ko innete kon jande nden ka moƴƴere aduna e laakara ka hawtuki ɗon ha joni ɗum ɗon ko fitaɗe haray garten qala ta'ala فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم aray kala o ko heɓi on e nambara e sakkende e probléme haray ko konko faggitorɗon juuɗe mon ɗen hande kan ene hiɗe reeni pellet mo be emen no jaɓi ka ɓernde mum ɗo hara o landine nde innemo pellet ɓe antigi ɗo hiɗa andi ko woni ko wadde ka leydi ɗo ka Allah kon wona kon yeddede no woodi ne haray ɓernde ma nden no jaɓanma ɗum inde irritanima ɗum hakkunde jeenoji e yarugol beere e waɗugol warugol wonkinji hisuɗi tawete noon Allah no wawi halkirde leydi fof si jeenu gotum waɗama hara goto petti jeeni e leydi Allah no wawi halkirde ndin ɗo leydi fof kono heɗen seediti ko woni ko wadde hara kadi ɓen waɗoɓe ɗum ko ɓuri kon ko cuuɗi nodditiɓe ɓen julɓe ko toon ɗum woni yaltirde e seeditiɗe ko ɗum waɗi Allah dal kala ko heɓi on e nambar haray koko juuɗe mon ɗen faggiti kon haray ko ton iwri wa qala subhanahu falyahdari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim awa yorento dey ɓemɓe no luuto ɓemɓe no yedda yamirore Allah nden ɓe lumɗonde nde heɓata ɓe ko innete kon fitna ko innete kon nambara ko innete kon probléme ma ɗum si ɓe daɗi heɓugol ɗum ɗo ko aduna ɗo ɓe heɓoya janngo kala kara lekki muusuɗo aray jama on renta kama takununa yuwalla aleykum
kono wawɗo womo wawɗon ko noon kadi ardotoɓe on ɓen wahata haray ko dartugol no gasa haray ko heeɓi en ɗo ni ko enen tigi fajjiti ɗum ɗo ha Allah mo nani en haray yittoɗen jeejemmo tuuɓe ruttoɗen wotamo ɓe inni ko oɗa waɗi mo ɓe yo dartu hooremo iɗen jogii laawol ngol no winda ingol waali l'islam on no laaɓi poyi ko dagi kon no annda no dagi ko harmi kon no annda no harmi ko hakkude ɗon piiji seeɗa jilɓuɗi woni e mum haray jooma binde en annda ɗin ɗon l'islam men o inni si goɗɗum jilɓanima a fottitto ko jilɓanma kon yaha haa ka pellutoɗa ɗon haray darten aw annaha asabana ibtila'an min allahi ta'ala liyandura hal nasbiru aw naltazim am la qala subhanahu wa idha arada allahu biqawmin su'an fala maradda lahu ma hara ko heɓi en ɗo Allah o darndoto en woni o jarriboto en woni o ndaara si heƴay emen ɓutta lew waalo deƴƴa ka o heƴata e me'en ka en ɓurtay kadi yeddude hara en jaɓanaali mo imo waawi kadi hara ɗum ɗo ko o ndaaru en ko ɗum waɗi o daali e nokkugo e alqur'ana makko on si Allah faalanaama yimɓe bone hara yittitoo on bone ala wa qala sallallahu alayhi wa sallam inna a'zama al-jazaa'i ma idami al-bala' wa anna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-rida wa man sakhita falahu as-sakhat rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah nalaado sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓuri ko mawnude joddini fof ko tawate jeddu mum ndin no ɗuuɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala haray jarrabuye sattuɗo jarrabuye ɗiiɗuɗo no jokki ɗum ɗon fii ndaarugol on heɓoyowo ndin joddi ɗon so o waaway muññaade taw on jarrabuye tiiɗuɗo waɗaaɗo e makko ɗon ɗum heƴa e makko o jaɓa ɗum ɗon si tawi o weltorii ɗum ɗon haray no woodanimo welo welo ka Allah ɗum ko Allahu lan ɗon haray no maranimo joddi ɗum ko aljanna si tawi noon o jaɓaali ɗum ɗon o yeddii ɗum ɗon o weltoraali ɗum ɗon o tikkii ɗum ɗon haray mo mari sikkere ka Allah ko ɗum woni haray mo mari lette ka Allah وقال في حديث آخر ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة haray nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e maako maɓɓe goo hakke ko julɗo o jarribote o seerataahi mo heɓa ko wiyetee kon jarrabuyeeji telen maka wonki makko maa ɗum jarrabuye on ardanamo ka ɓiɓɓe maa ɗum ardanamo ka jawɗi hara himo e ɗin ɗon probléme ji o wona e ɗin ɗon haa o maaya o tawa e Allah hara himo jaɓuyo ɗin himo weltori ɗin ɗin no heƴi e makko himo jaɓani ɗin Allah haray o maaya nde himo heɓa ka Allah hara himo laaɓi foy hay hunde e bakkato o waɗal e luttanaamo ko luttiri Allah on heefi fof fottini itti e makko sabu on jarrabuye mo waɗi e makko o darndimo o jaɓi on o weltori on ihwatal iman inna ta'ama qiwama alhayah وإطعامه للناس من تعاليم هذا الدين قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعصيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مسك جلة هراي أندي كوكو إنتي نيامتي أنكم دولي تغلال غرنان كو همونير كو نيام غونغو haray ñammingol ɗum ɗon yimɓe ɓen diina men kan no yamiri ñammingol ñaamete on wonande miskinɓe waasuɓe ɓen ɓe heɓanta ɓen hoore mum hara kamɓe hiɓe nguleendi hara hiɓe sakkende ko ɗum waɗi alqur'ana on allahu subhanahu wa ta'ala anndintini en ɗo fi yimɓe moƴƴuɓe tawete Allah no neemini e maɓɓe ɓe moƴƴii e ɓe o ɓe waasuɓe maɓɓe ɓen tampuɓe ɓen ɓe heɓanta ɓen hoore mum Allah jantani en ɗum ɗo wonde ɓeeɗo no ñammina ñaamete mo ɓe yiiɗani hoore maɓɓe haranaa ko haykete kon ɗum ɓe ƴettata ɓe okkitira deñ hara ko ɓe yiiɗani kon hoore maɓɓe ko ɓe yelani kon hoore maɓɓe ko ɓe faalanaa kon hoore maɓɓe ɓe ƴetta ɗum ɓe okka miskinjo ɓe okka alyatimajo ɓe okka ɗum nangaaɗo ɓe inna wonde ko men ñamminiri on ɗum ɗo ko fii Allah e nelaaɗo men faalaaka hayyo mbi men albarka haray ɓeeɗo joddi maɓɓe ndin no tiiɗi ka Allah qala alayhi salatu wassalam ya ayuha nnas afsu salam wasilu l arham
وأطعموا الطعام يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هراي مسجد نلاد مدن صلى الله عليه وسلم بماس كونو ييم ساكي سلمنا غوجين حقندي مو يتنديره كوسو يتنديري andindiranon ellaji e andeji e mafundeji mo beejum kana to mo on ko wawi kon dun jande sakite salminago ngon jokke en dan okkitire nyamete on imme jemma juulon hara yimbe bennodaani dum don yingo wo ala e mum so on wadi dido hara on naate e aljanna joomi mo on e hoore kisat joni non ka jokkere en dan don yimbe bendo senditiiɗon nooneeji fa minhum man wasalu wa ahsanu wa minhum man qata'u wa asau wa minhum man laysa bi haula'i wala bi haula'i ka jokkere en ɗan ɗon woɓɓe niini hiɓe jokki en ɗan maɓɓe ɗan jokki yere ko Allah taaginani ɓe kon hin hewtingol kala ko Allah taaginani ɓe e ko moƴƴorte ɓe hewtina e maɓɓe kala ko ɓe hirirte taabon hewtude ɓe hara heɓe dari yere ɗum woɓɓe ɓen kan jokki ɗum ɗon no haaniri no woɓɓe kadi honɗum ɓe waɗi honɗum ɓe taƴi en ɗan ɗan ɓe yilti ɓe woni lorrayɓe ɗan ɓe taƴa en ɗan ɗan ko ɓe hanuno jokkade ɓe taƴa ko ɓe hanuno moƴƴade ɓe tampin woɓɓe kadi no woni hakkunde ɗon ɓe moƴƴota ko ɓe tampinta sina goɗɗo moƴƴike e maɓɓe ɓe moƴƴo e makko si goɗɗo moƴƴake e maɓɓe hakkidu maɓɓe ala haɗay diina men l'islam on no yamiri ene koyo moƴƴe ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج الطعام في كثير من وجوه العبادة كصدقة الفطر وفي الكفارة على مسجد جلبة جتاونو أو نعمته كدون غرنان دانهم كدون ودين الله صلى الله عليه وسلم بيامري يلتين نعمته كدود كدين من كيامري سبحانه كدون غرنان دانهم wano ke sendari ka sumaye ka ittugol muudo sumaye e yamiri ittugol sa'uwal goto kala julɗo itta ɗum ɗo jonna miskinɓe ɓen sendari telen manna ka hawreji ka goɗɗo nandi ni sonnajo mum no jeeya e fiiji ɗo yamiraɗi tuubirgol rintingol dande so heɓal ɗum horgol lebbi ɗiɗi so heɓal ɗum o ñammina miskin ɗum ɗo fof ko hollugol ene ñaamete on diina men kan no ƴetti ɗum waɗi dow no hiwi ɗum ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala imo waɗani lette tiiɗuɗe wonande ɓe ɗuytoɓe on ñaamete ka yeeyugol yimɓe ɓen ka etangol ɓe Allah dali ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim waylun lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Allah noddiɗo o inni bone woodani ɓen piitoɓe e ñaamete on si ɓe etande yimɓe ɓen ɓe sooda juuɗe maɓɓe ɓe timmina ko ɓe etata kon fiyo kamɓe yo ɓe soodu si ɓe etande noon yimɓe ɓen fiyo ɓe yeeyuɓe ɓe ɗuyta ene ɓe kam ɓe annda ɓe maayey konko ɓe woni mooɓude ɗon ɓe acca ɗum ɗon fii ɗum yo ɗuuɗu ɓe acca ɗum ɗon yiltoɓe immintine ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓe darne yeeso makko e ñalande mawde ɗum ko ñalande dargal ngal ñande mo yimɓe ɓen fof daranto jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e dia ɗum ɗo kadi ko holli ene ñaamete on naafijirteɗo lam yatruku nnasa bi anfusihim hatta yal'abu bi qiwama hayatihim bal raqabahum ala dhalik haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam accidali en e fijirgol on ɗon ñaamete haa fijiren on ɗon yeeɓenmo gurndanji woɓɓe ɗin bona e muɗum ko ɗum waɗi nde Allah subhanahu wa ta'ala yewtayno fi alyatimaɓe halfinaɓe jawle maɓɓe ɗen Allah daalani ɓe wala tutu sufaha amwalahum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fihi waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa ɓe alyatimaɓe ɓe halfina ɗon kañum e jawle maɓɓe ɗen ɓe fajjirton ɓe no sariya moƴƴo wiiri tawan kettude jonnon ɓe hiɓe bonna ɗe si o naatuma yiiri ɗon ɓe peewat ko ɗum waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñannde goo hiɓe jinda ɓe ndaara jama on ɓe ndaara ɓe hiwaɗi ñaameteeji ɓe ndaara ñannde goo ɓe tawi
sonnajo no hibbi ñaamete ɓe sorni sooke o maɓɓe ngon ni nder ton ngo hawri e ko ɓuuɓi nder ton faqala sallllahu alayhi wa sallam ma hada ya sahiba at-ta'am qala asabathu sama ya rasulallah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghasha falaysa min banelaaɗo sorni sooke o maɓɓe ngon ka ñaamete hibbiɗo yeeyo won no yeeya ɓe hawri e ko ɓuuɓi ɓe sorti ɓe inni ko an yo yeeyo e ko honɗum ni o inni nelaaɗo ko ndiyam ɗan ari e mum ɓuuɓi nelaaɗo maaki awa ɓa ndiyam ɗan ari e mum ɓuuɓi dow ga no yoori fof haccoto sikka no moƴƴi nder ton no ɓuuɓi han no ƴetta awa konko ɓuuɓi waylita ɗum ɗo wontira dow hara yimɓe ɓen haynoto konko ɓuuɓi ɗon si ɓe yiiɗi soodugol ɗum ɗon ɓe sooda si ɓe anndi ko ɗum won ɗon si ɓe yiiɗaali ɓe acca ɗon nden han no warra noon nelaaɗo maaki awa on mo jampi o jeyaaka en ibadallah linanzura ayna nahnu alyawm fi muskilati alhayat hatta al-aghniya minna mutadayiqun لا سيما الأسر الفقيرة التي ما زالت تيأس يوما بعد يوم كيف ستحصل على لقمة عيشها إن استمر الوضع هكذا هذا مسبب جلبه دارن كفيوني لهم problem jingurdan ko pewndillen hande ni hay jogiiɓe ɓen buy commerçant ɓe tigi tigiiɓe ɓen kamɓe tigi tigi affaire ji maɓɓe buy no relantisi no dari no ɗaani e hakkundeɓe ɓen joginooɓe ɓen affaire ji wonni ka hakkunde ɗin ɗon hewti ley wonnooɓe ɓen ley kam ɓen ɗon jooɗi probléme ji ɗin ndaare ko fewndiɗen hannde waasuɓe ɓen kam tun ɗon jooni alhaali mum jooni woni ko tampere nden ko yejjita ɗum ɗo no jiɗi hannde ko honno heɓirta ko feƴƴinirta ko heɓirta sayre nde naforta heɓa ngurdam mum wurna ɓeygure mum si tawi alhaali o warri ni se ndaaru tun e misal ndaaren jooni ara en juutinaali wono ɗi école ji privé ji tawetenooɗo ko si yehii janni ɗon o heɓii jottiyal o ara kanko kadi wureere taggine ka makko ɗum ɗon non alaa ɗum ɗon ne ɗin ɗon ɓeygureeji le fii l'école ji ɗin alaa ɓen no wooda fii l'école ji ɗin waɗaali ni ɓen kadi no fodde e ñaamugol e yara e waalo kono ko honno noon ko honno ndaaren hannde ko pewni jooni noon si wonnooɓe ɓen dow marnooɓe affaire ji njani ɗum ɗon jippike haa jooni woni hakkunde wonnooɓe ɓen hakkunde e affaire ji ɓen ɗon jippike haa woni ley point zéro wonnooɓe ɓen point zéro ɓen ɗon kamɓe wona woni point zéro aray alhaali on ko ɗon pewni fakadi dakati binal ard haray leydi ndin ɓittanike en ko ɗum woni soñja on woodi ni woɓɓe men ɓe nannditi wano haɓaynooɓe ɓen e o guerre mo alqur'ana jantani en inneteeɗo on Hunayn qala allahu subhanahu wa ta'ala wa yawma hunaynin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat bikum al-ardu bima rahabat haray anditi ñande geeron Hunayn tumande onon julɓe ɓen haayitino ɗon ko ɗuuɗuɗon kon konko ɗuuɗuɗon nafaali hay huunde ɓa hayri on darti hoore mon on yittitaali hoore mon ko allahu subhanahu wa ta'ala jooni noon ɓaawon hoolorii ɗuuɗugol ngol ɓeeɗo heeferɓe ɓe fooli on ɓe tampini on haa leydi ɓittani on aray hannde ni miskin alhaali makko on no paaɗanimo alhaali makko on no paaɗanimo ya man wassa allahu lakum خففوا على الفقراء والمساكين قضية الحياة كأن يبقى الله ين هاي فينا مسكين ببك الحال غرنا مبدا يرتادمو هاي فينا نبي ولته يرمي نبي وأيوانو كنلا صلى الله عليه وسلم كده يمري دون جلب بنفون وهاني وند ونقند ووتو مثل المؤمنين في تواددهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعداء بالسهر والهمة هراي جلب بن بهاني ونردنو
sifa maɓɓe on ka yurmodiral maɓɓe ka newodiral maɓɓe ka yiɗodiral maɓɓe hiɓe haani wawde wano ɓanndu wootu si teral gootal muusi e ɓanndu ndun ɗeya kan ɗaanotaako ɗe fof ɗe noddondiray ɗe so ay ndin muuseedi ɗon ɗe fof ɗe finay sabu ko ngalɗaa muusa kon haray ko onon yoɓe Allah on newna wallitee yeretaaga no woodi noon woɓɓe goo ɓe Allah subhanahu wa ta'ala newnani haray ɓe wallitoraade jemma e ñalor ko Allah taaginani kon haray ɓen ɗon ɓe weltanaama ɓe jarnaama haray yeesiniiɓe ɓen kadi haray ɓen ɗon kadi ɓe anndintinaama yo ɓe wakkilo yo ɓe anndintin yo ɓe ndartu fiiji ɗin haray ɗum ɗo ko seeɗani aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى يغير الأيام كيف شاء ومتى شاء قال في كتابه تلك الأيام نداولها بين الناس مسيب جدا يدي الله وانتو جيدو مؤجو ببين Allah ko giɗo kala moƴƴo aray ko giɗo makko en seedike wonde ko Allah turrewete en seedani ke nelaaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko nelaaɗo makko ko jiyaaɗo makko aray musidɓe julɓe hulen Allah anden ɗi ñalɗi ko kanko woni sandindirde ɗum no yiiɗiri wo ñalɗi ɗin ko kanko woni sandindirde ɗum no yiiɗiri wo e saa'i mo yiiɗi wo e noone mo yiiɗiri on hay e gooto waawataa ittude ɗum hankin hari ko ñalaande goo nden ɗon o sanzinde o watti nde ɗo hannde nde ɗo kadi o sanza nde o adda wonde goo jam hankin hari ko woɓɓe goo ɓen ɗon kadi ittaama enen kadi ɗen fewndi enen ɗo kadi en ittete o adda woɓɓe goo ɗum ɗon ko noon o daalika alqur'ana makko tedduɗo ñalɗi ɗin meɗen sansindirade hakkunde yimɓe ɓen inna allaha subhanahu wa ta'ala aqarra a'yunana wa masa dumu'ana biqawlihi inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kono allah on huɓɓiniri ɓerɗe men o montiri gonɗi men sabu oɗo aya o daali wonde no wondi e sattende nden newende e jaasi satti haray newende no tijjoya ɓaawo ɗon no wondi e sattende nden newende nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo tawi ɓe tooli e takko hayre ɓe maati law dakhala al yusru fi hada al hajar law dakhala al usru fi hada al hajar la dakhala al usru fi hatta yukhrijahu aw kama qala ñande goo nelaaɗo mas si ɓe jooɗi takko hayre ɓe maaki si newende nden naati ka hayre ɗo marike ton si sattende nden naati ka hayre ɗo marike ton haray newende nden kadi aroye haa naata ton ɗaɓɓita nden sattende yaltuma haray ya rab inna sa'alnaka al yusra fi ahwalina kulliha wa amma al usru faqad balagha bina ila ma balagha فأبدله لنا بالخير والعفو والعافية في ديننا ودنيانا الله من تركم ko wi'ete kon newen ino ka fewndi ɗon alhaaliji ɗi haray fewndorike ni an hiɗa ɓuri humpitade haray min torike ma sansan men ɗum ɗo wattana men ko ɓuri moƴƴude yaafoɗa men e bakkatuji amen moƴƴinana men alhaali diina amen e aduna amen ibadallah qala allahu subhanahu wa ta'ala wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh musidɓe julɓe
Allah subhanahu wa ta'ala odal mo huli Allah waɗanay mo yaltirgal e sattene nde o woni o arsike haa nokku ka o miijanoki o heɓay wano on arsike mo fawike e Allah yonayi wa qala fi ayatin ukhra wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra mo fawike e Allah o hulimo Allah waɗanay mo newene kono noon haray jamaa on kamɓe ɓe faala tun wonugol e newende kamɓe hara ɓe waɗata ko Allah yamiri ɓe kon e musidɓe joni enen so en dartiniri hakkunde men goɗɗo waɗima ko boni o waɗi sikke makko boni o waɗi sikke makko boni kala ko o yima ko boni o andima kara han an kadi sa heɓi moƴƴere on sa handindina e on kara han ara ko hakkunde men Allah noon tagi o moƴƴini tagu men kala ko woni ka hoore leydi ɗo ko ɓiɗɗo adama o tagiri hay himo yanani e yiyem waru wonkinji goo ne'ite balli men nemaji ɗi o waɗani en ɗi limtota kono hiɗen jaɓiɓe hiɗen mbutorde ɗin ɗon yiltoɗen kadi yettemo ni ɗum ɗo hulɓina haray ɗum ɗo no hulɓini mo huli Allah waɗanaymo e newende mo huli Allah e sattende ko woni kon Allah yaltinaymo en e jaanon mo ƴetti ɗum ɗo darti moƴƴo haray ɓitta hiɗa e sattende haray ɓurtu dartude ka hewtuɗa ka kulol makko o hulɗamo tigi tigi o yaltinte e mum qala sallallahu alayhi wa sallam ittaqillaha haythuma kunt watba'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan nelaɗo kadi sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓeydite hoore ɗe ɗo aye ɓe maaki ko an yo ɓiɗɗo adama hulo Allah nokku kala ka won kene gunɗo hulo Allah jokki bone on moƴƴere nde monta on bone mo waɗɗa ɗon ko ɗum woni yilto tuuba ruttoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴintina golleji maɗi yiltotoɗa wondiɗa e yimɓe ɓen wondigal moƴƴal أيها الأعزاء إن الجزاء من جنس العمل قال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مسلم joddi kono golle way wo joddi waata si golle ɗen moƴƴi joddi ɗin moƴƴe si golle ɗen boni joddi ɗin bonat ko ɗum waɗi Allah dalika suratu rahman enen e wonaali joddi ko moƴƴi kon si wonaa ko moƴƴi oye wonaali joddi ko moƴƴi kon si wonaa hunde ko moƴƴi ko ɗum woni joddi ɗin ko moƴƴi kon joddi mum ɗin ko moƴƴi awa no faamoɗon awa ko boni kon kadi joddi mum ɗin ko boni gasten hoore men Allah yeddama kene e gunde o yeddama e nokkele ɗi annduɗen ɗi yittore mo ɓeeyo huɓindo hoore mum huɓindo ɓeynguure mum on darta moƴƴa fa siddatu wal azab min asbabihima al kufru bi an'umillah ko innete sattene nden e tampere nden e lette ɗen no jeeya e sababuji mum jeddi ɗi yeddugol nemaji ɗi Allah on nemini qala subhanahu ضرب الله مثلا قرية كانت مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah no andintinde en fi yimɓe goo enen kadi en dar waaji toɗen Allah waɗi misal yimɓe saare goo Allah nemini e maɓɓe nemaji ko innete kon ɗi lintota ko nema deejere e arsike yaajuɗo ko hibbi ɗum e maɓɓe honɗum ɓe waɗi ɗo nde ɓe rewde Allah ɓe jarnamo e hoore ɗin nemaji ɓe yeddi Allah e hoore ɗin
Allah o meedini ɓe ko innete kon eege o meedini ɓe ko innete kon kulol sabu konko ɓe laatino heɓe golle aray enen kadi ndarten aray enen kadi ndarten moƴƴinen alhaaliji men ɗi wallidiren yurmediren ɗuncodiran nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama maaki man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man yassara ala mu'sirin yassarahu allahu alayhi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal akhirah wallahu fi awni al-abdi ma dama al-abdu fi awni akhihi arayna laaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki on mo ittani julɗo sattede immorde e satteneji ka aduna ɗo Allah on ittanaymo kanko kadi sattede immorde e satteneji laakara ɗin